muborithi uria urikitie gwita ritaya wa kuma NTEERE cia KIRIGE rukirirwa narwa ni akwirikana kuuraga mwekuru wawe kumania na NKUCANIO cia KIMUCII agikira kirore IKARIKA riri ospidi wa Meru na ugite NTOMURUME uju na ikinyithitie wengwa kambini ya borithi nyuma ya kuthithia UNYOMOO BUBU. Muthuri Muriuki ni wori na ripoti iji. NTOMURUME omwe omwaka 65 na mbite kwithwa akiura mwenda wawe na gwikinya gituone kia polisi kuringa ripoti ari wengwa NTEERE cia KIRIGE untu bara burikithitwe ni uspindi wa IMENTI nweze KIRIGE bukuni. Kuna incident ilitokea leo kule Ikoki, kijiji inaitwa Mbuku ambayo iko Ikoki location, na kitendo hicho ni cha mauaji ambapo mzee mmoja anaitwa Jackson Mworia Rukunga wa miaka 65 alienda pale Ikoki police post kuripoti kwamba alikosana na mpenzi wake, na katika hiyo hali alimkonga na akawacha akiwa analala kwa nyumba. Kulingana na ospindi cha bukoni augite nyuma ya mabitha ba polisi na mabara chongodi ukinya NTEERE ji bethire murija mwekuru uju nyuma mitwe nthi na ndami ujuri. Kwa hivyo polisi walipoenda, polisi wa kutoka Ikoki, OCS ya Meru police station na officers wa DCI walipoenda kwa scene, walikuta huyo deceased kwa jina la Faith Kinya akiwa analala chini na kuna damu ilikuwa imetapakaa. Na ndio spidi wa Meru augite murije mututigi ijuikite mocha ya Meru na muthuganiro gwikirwa mpine akiromba ntu kagita kana mtu arathurana nongi akiathwa na thuganira gwitongi moyo. So walipata kwamba aligongwa kichwa na silaha butu ambayo ilikuwa recovered, na huyo mwenye kufanya kitendo pia ameshikwa, ako in custody, na mwili ya marehemu imepelekwa kwa chombo cha kuhifadhi maiti katika Meru Referral and Teaching Hospital. Ningewashauri wale wapenda nao kwamba suluhisho hii mambo ya kupigana na kuuana si suluhisho. Wanaweza kusuluhisha mambo yao kwa amani. Nkiripotera Uru TV, Muthuri Muriuki.